sampai ngelentuan di kandaka benci rupa dalam sekejap mata kanda ji oh tak beda ban kana lain yang kaya lonta elanya rupa ji gata hai abang tak pandang rupa ngan harta rupa ji gata hai abang tak pandang rupa ngan harta mungkin karena lo negasin tak anggap hina hingga tak sampai batin